Чурапчыга бу күннерге үгөскө кубулуйбут Себекки Брахинига ытылына. Быйылгы жахал урбан сылыгарананна. Бу күн болосакка сайыңы Себекки араха огоротаһан рассадалара декоративный мастар хасда көрүңнәре атыгы онна атыстыган анан тенчи тардылынна. Маны серге предпринимательство сылын көрсө сахаселин бастын табардара быстап кетирелинне. Мында бүгүн Себекки Брахинигар үйрен кesen тураттан бу баян такты Себекки бин петуенен улдум. Доброе утро. Онтон жойерге үйрен кesen бу Себекки Брахинига келсе нахашвей. Бияка гытылла турар Себекки Брахинига манна же предпринимательлер бахна кахайстылар хайсталар келендер үлелеһе гайтыллар. Онтан бүгүнгү терехинге бияка келен кытта турачылар бу көрөргө курдук истенненнер, устар, мебел оңратчылар. Маны курбанеттер юрдин сахаселин бастын табардара быстап кетирели бите Жонсерге болгомтатын татта. Мугудай нехелеген алактага Евдокия Дмитриевна Попова урбан айгетигер үттенен сылгы селинен кутуругунан дей бир сапсыка орон олонка хыгар атылыр буланнах. Себекки Брахинигар мен олонка хыга шуга хабытнан дей бир орон келерен атылы турабыт. Була сапсыка диен аттанар. 19 сүйеттен сака жонугартар камыт. Нучалда веер дем болса. Оны бу токтар улахан бе кутуругуттан кылыттан дей биддер. Батын керген менен иккен орабыт. Аяк атыга бактакпы. Унуксе металлерин чоктурам. Матрисалары оркестрын көтөрөбүт. Эти курдук бу сайыны тыллыктагы республикадагы олонка хыгын көрсө чурапчылыгын жана сергете ылжыттары күйөгмас сугунунан Себекки кисипсеринен уруйду көрсөргө белемнер. Мария Кириллина, Андрей Карпов, Саха телевидениете, Чурапчы.